Aziz a woni no karamo kojo sindara min happo ma seeda ndara an ala den golle ndara dum no ndara ha hino pan wo itaaki ma few nene afami yu alaji ko biddo kota ngomi faala yo Aziz jombo aminata ma Sali ayla mi dawete mi da entama skira fami ko gon kam yalan tama an yewore ma da andi ami mo yiduma fami hay si mawbe be wadi problem goddi goy mais nene makko no yidi skira fami ta décourage way fous ko to ma bien sûr kono mi do waw ma okkitir mi do waw ma jombude kadi ko enen famille on ko dum non calculta ko enen famille on do ya yaade nokkugo ara ko galle do dum non burani la ya nokkugo ko dum addi baytube yi ha be woli fi affaire jombugo akiri fi an sagwa me ngonu okay no men jomo arafilla kenen karab kadawno awadde voyage sa pour har ange mabbe on habal mi ngeyde am pour andi jomata sabon rewale hore men alla kadita rew hore men mais force njomba bitanora ono he awalande mo e mon be di moyes tay mala goddo ya dabbo goddo go femboto goddo mo ya wakila ayan ko ayabila ay ko to imi bini ay mo ya ka nge ara ti bitane do nan hele le gal ay min o mo yata do tawa goddo go wolantama fi angila wonden pay ko hida andi mi anda hay e goto mi anda goto mi anda hay e goto si wona am gila mi anduma andindirden ko wonden pay ko mi etti décision gorko goto andata wudere futa mi jonnata wudere futa gorko goto si wona ma am Sadio ko hon woni problème ma on ko laabiji jelu mi interdise ma ka an ko laabiji jelu mi halamma ami nafi ma an ko laabiji jelu mi inni ya selu o biddo an kono si kulon on sait que moulin tu penses que j'ai peur de toi? Non, je te respecte. La respecte moi, ça vous honte. Dieu m'a dit me respecter. Le respecter moi, ça vous honte. Ayons 2% de mon mari malon. Donc tu vois. Aïla, me mettre d'habitude. Mon d'habitude, oui là. Allah wadi yari ni ya wana dum mun yoda ya mun yoda wana dum minne na mi yemi jodo ta ko mi wadi re fi ba kono mi jodo ta ko mi wota na hey fanku hey kwa mi do ko mi woni nene ma